Maya pa oras kabalen. Kayan tabi mabilog ang persaning GNN TV 44 pagkiyala rin makapanahon at lokal istoryang dapat sumabalo. Kapamilataning garantisado, kompleto ampong balansing informasyon. Ore ni pura balita may kalap ngening Huwebes, June 5, 2025. Yaku po Ibeni Ginto at iti ing News Force Pampay. Rekomendado ng Department of Health o DOH ang pamagdeklara ng National Public Health Emergency katukining mitata sa kaso ng HIV king bansa ay ni-report ng Patricia Mamamo. Panukala ng Department of Health o DOH ang pamagdeklara ng National Public Health Emergency kay batmitas king 500% ang kaso ng HIV king bansa maniba January hanggang March 2025. Agpang DOH Secretary Teodoro Herbosa, tuklo king 57 lareng bayong kumpirmadong kaso ng HIV balang aldo kabang pinalo king 148,831 ang kabilugan na aktibong kaso king Pilipinas. Mas maragulya anong problema iti kumpara king monkeypox. Makaalarma kano'y pamagtas ng kaso ng HIV kareng kaya nakang edad 15 hanggang 25 anyos kabilang na ing 12 anyos iba't king Palawan. Migaga na kay Secretary Herbosa na malyaring lumampas king 400,000 ang kaso nung ayagapan iti. Maanyaw siyang DOH king publiko na magpa-HIV test, gumamit proteksyon, kalupanan ng kondom, at mipailalam king anti-retroviral therapy nung kailangan. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Nung metong kang commuter at burimong ipasyal reng pamilya balang Domingo king Manila, pairal na nening administrasyon ing Pamilya Pass 1+3 kareng mani munang linya ning tren ay ning report ng Patricia Mamang. Pepakilala ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. ing Pamilya Pass 1+3. Kareng mani munang linya ng tren king Manila inyang milabas sa Paruminggo. Kapag nasaning programa ing makasaup kareng pamilyang Pilipino at amuyutan lang mas marakala oras bang miyabe-yabe balang aldo Domingo. Lalam ning Pamilya Plus 1+3 makapagbiyahe lang libre reng atlong miyembro ning pamilya ustong may mayadya ing meto nga kayabe. Saklo na niti ing MRT 3 at LRT 1 at 2 ustong Domingo. Magumpisa June 1 ang gaking taluwing Domingo ning 2028. Agpang king presidente, party IT king karelang inisyatiba, king kakulangan da oras ren commuter para king karelang pamilya. Agpang kang Transportation Secretary Vince Dizon, makinabang king programa ren niyayaliwang miyembro ning pamilya, kabilang na ren pengari, anak, ingkong, apo, kapatad at ninumang miyembro ning pamilya. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Kayag naning pamagumpisa ng klase, balaw sing pamag-monitor ng DTI king presyo na rin mani munang school supplies ang kailangan king eskwela ay nag-report ng Patricia Mamangon. Malapit nang mamuklating klase, king daratang nga June 16. Inya naman, marakal ng pengari at estudyanteng panigurado, maligaganang mamaninton at manyaling karga king eskwela. Agpang kang Nathaniel Samson, Chief na ning Consumer Protection Division ning Department of Trade and Industry o DTI Pampanga. Balahus sing karelang monitoring king presyo na ring 8 school supplies at tuturing kareng mani muna o basic apa mangailangan king klase. After na-release yung memorandum order ng DepEd na kung saan ay itinakda na ang opening nga ng classes natin ay sa June 16 na. So prior to June 16, 2 months before June 16, ay nag-start na ng price monitoring ang ating mga price monitors. No? Daily po ang ating mga price monitors ay nasa merkado po natin at sila po ang nagbabantay sa mga school supplies po natin. At base po sa kanilang report, ito po ay nananatili na sumusunod sa price guide na pinapatupad po ng DTI. Kabilang karengaman wang school supplies sa monitor ng DTI, ing notebook, pad papers, lapis, ballpen, panasa, krayola, pambura, ampong ruler. So ito po lahat ay 8 na ito po yung mga tinatawag nating mga basic
na binibili po ng ating mga estudyante. At ito po ay nagkaroon ng increase at nagkaroon po ng decrease. Kagaya po ng nabanggit ko kanina, out of 195 po, 17 lang po ang nagkaroon ng increase, while 25 ang nagkaroon ng decrease at 101 po ang nanatili sa presyo. Kera kala naman kanu kareng school supplies, benatili, king karelang presyo. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang totoo, King Balen, susunod. Atin pa mga paling balita, King pa magbalik wing News Force, Pampanga. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Deni pa rin balitang dapat tamong tutukan. Asahan na lakwas pang dakal ring turistang dumayo king Bamboo Hub, king Lubao, katukin na rin planong atraksyon keti. Ay ning balita ng Patricia Mamang. Upgraded yaing bayong forma ning Lubao Bamboo Hub kete king Barangay Santa Catalina. Kapamilatan ning 28 million pesos sa pondo, ibat king TIEZA o Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, king pamanimunan ng Chief Operating Officer Mark Lapid. Kawani keti, plano na pang Governor-elect Lilia Nanay Pineda ing dagdagan pa ing atraksyon bang mas marakal pang turista ing dumayo king lugar. Metong kanong master plan ing kasalukuyan na bubuuan para kareng tutuking development a plano ning provincial government kete king Bamboo Hub. Kabilang kareng atraksyon na asahan keti ing jet ski at kayak rides king ilog. Atin mo namang floating restaurant on barge. Dagdagan lamo naman reng function hall, bike lanes at floating spa at marakal pangaliwa. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Kaya katamong pakibaluan ng bili ng panahon king lalawigan, kilog ng 24 oras. Ating metong low pressure area king bandang eastern part ting Visayas at Mindanao ating dayong 1,255 kilometers east of northeastern Mindanao. Agpangkipagasa, malatimo ing chance na maging metong yang bagyo. Makanyan man, magdala yung mga sika na uran king may sabing lugar. King northern at central Luzon at aliwapang parte ng bansa, mamapekto ya pamurin ing southwest monsoon. Anya naman, malulam at paminsan-minsan na apamanuran ing aranasan.
Kabalen maging parti kakimpa magbalita ketiking News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo, reklamo king kaya kayo lugal, malyari mong ikwento isumbong kapamilatan na rin numerong mayakit king kaya kayong screen. Malyari mo namang mag-post karing kaya kaming social media accounts. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44 nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal pa magbalita bilang panatang serbisyo karing sablang Kapampangan. I'll venue lang ining webis, may kala pa istorya, ketiking probinsya. Ako po Benny Ginto at ini ing News Force Pampanga. Balitang tutu, king Balen, susunod.